Hey, All India Radio, Aizawl ni. Chanchinthar achiar tu lerem sangiralte. Zoram Medical College falco na COVID-19 velo endik na call COVID-19 testing laboratory BSL3 chu voina changkhan mantan thei anita. Thenom Assam state da COVID-19 ve mi som paruk mu chu anita ka wangin Mizoram sarkar chuan khawle zwalin thope ka kengko. COVID-19 Sri Lanka in Nyaman Tura Roman State Disaster Response Fund Sum Chengnoi Zali Samli Paruk Chuang Mizoram Sarkarin among to Prime Minister Narendra Modi and COVID-19 Shipui Darzel Thei Daudan Tur Chungchanga Chief Minister te video conference nei pui Zoram Medical College ZMC falcona COVID-19 velo endik na call COVID-19 testing laboratory BSL3 chu voina changkhan mantan thei anita He COVID-19 velo endik na call is MC muna voin chanu dar khatle achan vea Health Minister Dr. Aizawl na hontura ro man siam felvek ani nuwa pungkhom zonga thil ti thalo zoga ngai ani wangin Health Minister pisa a mitlem te ma hong ta zoka voin khan en china te nei ani a man thei ngal turangai ani thu donani Minister chuan Tunasil Char Medical College Laboratory sample pariat thon mekle tukin lama sample pathum thon le te bak chu ZMC Laboratory a hian endik vevek tumani to thu suya Assam abikin Mizoram diploma COVID-19 ve mu chu an tamta ka wangin Silchar Medical College Laboratory chu manzui arem to don lo ni in asoi ZMC a son tunakan COVID-19 tungsa nga hianin test na tur kha ro man kan siam ma ikan voting don ta van de kha takin nimin lama ni zana zan khan silchar lama ICMR tumelakan medical college te pokan te teng chu test kit kha har satak chungin ni zana alo khenga voin atang hi chuan chon lama hi chuan kan function thei tura kan ngai test thei tura kan ngaya kan thelom ngai vai te ka cha district ate po vein lo omle ta tlat maya chuwang chuan khulai vai reng te tele ka cha ramri dep te chi pura ramri dep thleng te point ti teng silchar sai phai ti te bairabi site te tin akan hun lampang hian na shata ka tu la hian kan film kura kan chat lak ran tur hi kan uluk le angai donin ka thia Dr. Aizawl chuan COVID-19 ve nearin hel the sample la na tur test kit in dai lo na ana sathu soin nimin lama Indian Council of Medical Research how to te nen anen biak na a test kit zanga vel chu Dibrugarh atangin Mizoram ron thlen tur ani thu soya tuna Mizoram amona asan e mawangin Silchar Medical College Hospital chuan test kit za tlinglo deuh an pe a ni zan khan ZMC ron phur thlen ani ati Minister chuan ZMC COVID-19 velo endik na tur khol lo pui tlin theina tura phalna petu ICMR thonei tu tele helama mithiam state sarkar health department thokte Mizoram University Pachunga University College Veterinary College Selasi le helama mithiam dangte chunga lom thua soi bokani Thenom Assam state da COVID-19 ve mi som parok mu chua ani ta ka wangin Mizoram sarkar chuan state dangte nena inri na hmuna khawle zwalin thope ka kengko IGP headquarters pujon de ilaya chuan zan lam khan Thenom state te nena inkalpo theina hmuna police duty te chu khawle zwala an na thok tura hriat tir ni to thu soya mi puini tin mamo phur tu lir thailo lu tu reng uluk taka endik ani lain uluk le zwala endik turin duty te an hriat tir ani ati abik takin mi puini tin mamo le e chop lo lu na pui ber wa reng te le rel manga bu fai phur lu na berbi lamte tripura ramri a kan hun lamte chu uluk zwal tura hriat tir an ni a berabi changa bu fa lo lu te lo chu wa reng te chau hini tin mamo phurlu na atana hon om chun ani to a ramria kelut le chuak anam lo na turin khauta ka thopek banani thu soibok IGP chuan state pon changa ni tin mamo phur tu truck lo lut ten ni tin mamo le e chop chau an phur le phur lo te lir thei chunga phala nei lo state pon changa na thok lo tomru anumem ti te chi ka ka dabvek ani thu soin ne zana chang khan film khur le zwala adap na po thotanani ati heti la hian Aizawl khapuya po curfew khawle zola ken ko tanani a veng tam taka local task force duty te po tuk thon e khama duty thin chu jingda rukwela tangin an duty da hmuna anom to a police duty te chuan mi pui chuak anom le thina wangin khawzokin pon chhuak khap na hi an ken ko chhozel tur thuan soi Longklai district a po COVID-19 wanga inkhar khip chuni zana changkhan khawle zwala kalpui ni a ni zana central wile thutkho man mo na ya
tun din hmuna long tlai chu COVID-19 laka a him te ria chen ani lo wang le nam danga tanga he hri dar pal thei ania hria in khar khip na chu ni zana tang khan khawzok in kalpui ni se ti den rela long tlaya dor zong khar ni in poimo zwal bik ti lo chu kot thlera lir thei tla na om lova khawzok in khar khip na hian april ni rok thleng a o ang Health Minister Dr. Aizawl yana chuan Mizoram le Thidam State te in rina a mi puini tin mamo lak lu lo thei lo na hmuna po fim khur le khaw le zwala kalpui chulati thu soya Mizoram lu tur khaw le hne ta ka khapani a Mizoram atanga state thanam lu ta in kalpo om lo phot chuan India ram mundanga COVID-19 ve pungma se Mizoram chu a him thei be sei thu soyani Aizawl hun tharvenga local task force le me puini tin mamo phur tu te in mu thiam lo awanga har sana chuwa in khan chin felani Food Civil Supplies and Consumer Affairs Secretary Aizawl ro chungnga hawa vo ina tukhom chuan nimena hun tharveng company paying Aizawl local level task force police le Mizoram Truck Owners Association duty te in kara in mu thiam lo na thleng chung chang le hemi kai hnoi to chu omte an ngai to a he thil tlengi tun lai COVID-19 sheleng dona konga tlom ngai duty te le sarkar mi le sa duty ten thei top chu a mani sehim na po soi thei lawa sheleng la kami puin him nan le e le bar an tlak cham lo na na thok tu te in kar hetiang thil a thleng chu poin ti thuan soya sarkar to chhuale thok tu te hne langin na asiam te ngai poimo a thok tu cha sang te in lungrwal zo ka an tho thei poimo an ti thuan soibok Thotkhom zo hian FCS and CA Director Hovin he har sanas chung chang soi ho nga dani a MTOA lampo in Mizoram e puitan thataka an na tho chun zom le an tum thuan soyani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga ponani COVID-19 shileng kai hnuya man tura ro man State Disaster Response Fund SDRF sum chu Mizoram sarkar chuan chenwai zali somli parok sing ni le sang ruk amang to Wena sarkar da chhoina tarlan danin SDR sum chenwai zathum somni pakhat sing ni le sang ria chu Health and Family Welfare Department in an manga heta an man na hian karma salama COVID-19 ve enkol tu tele ve nearin hlel boy pui tu te in vena man ro cha sang ran phurna atana thlona man atela chengnoi za somni pali sing kwale sangria chu district som pakhata District Disaster Management Authority som pakhate man tura pek chu ani SDRF itsia drup na to thula chedlana turatan central sarkar in state sarkar nena sumaron pek chinani a don din hmuna hian SDRF Health and Family Welfare Department le District Disaster Management Authority som pakhat nena quarantine facility din nan le in chung khonga omte e le in le abe bom COVID-19 shiveya irin helte sample lak na le ending na tura phaila ma thon nante contact tracing ti nante doctor microbiologist le volunteer roi belte lo man turte ramri le airport screening lo ti nante invena man ro le medical bungro tool zwal le nante aphurna tur thlona hire nante thok tu te mamo zwal puila thil dang tula manatan hetiang hian sum pek chhuat to ani Ramchunga coronavirus shapui dar zel thei dodan tur chungchanga voin khan Prime Minister Narendra Modi hovin Chief Minister Zongzong ten video conference an naya Prime Minister hi Defence Minister Rajnath Singh Union Home Minister Amit Shah le sarkar mi poimo dang ten an troi omani Prime Minister chuan Chief Minister te chu lockdown an thlop thada wanga lom thu shrilin hemi wang hian engemaw chen chu COVID-19 dar tur kho khel theiani ati a heti rol hian khovel pum din mun en chun alalung oi thla lo le ti po soin ram then kha chuan shipui ale non le an hlau le ani ati tuna ramin atum poimo ber pakha chu he shi thi pui an claim theina ber ngai to ani ti pu modia chuan soin tunkar chawatang chuan shivei le veilo endik rin hlel dap chua da shan le khung shan ngai poimo ni ang ati a lo nei tu te tan thlai chi thlak hunani awangin social distancing the boy lower ro manasiam atulani ati bo Chief Minister de chuan ramin hun harsa aton chho meka Prime Minister kai shwai dan chu lom amanti thuan soya Prime Minister in huaisen taka ahun taka lockdown apuang chu fak amanti thu po soyin he hian ram chunga shi dar zel tur nasatakin ati zeom pha ani anti he video conference a hian Chief Minister te baka State Home Minister Health Minister Chief Secretary Health Secretary te po an telani Chanchinthar ti top na tlang pui Zoram Medical College falko na COVID-19 velo endik na call COVID-19 testing laboratory BSL3 cho voina changkhan man tan thei anita Thenom Assam state COVID-19 ve mi som parok mo chu anita ka wangin Mizoram sarkar chuan khawle zolin thope ka kengko
COVID-19 Sri Lanka in Noya Mantura Ruamhan State Disaster Response Fund Sum Cheng Noi Zali Samli Parok Chuang Mizoram Sarkarin Amang To Prime Minister Narendra Modi and COVID-19 Shipui Darzel Thei Daudan Tur Chung Changa Chief Minister Te video conference nei pui Chuti Zong Chu Chanchinthar kan puan thei chu ani